Mawsynram yang ni parti bagi I think the voice of the people party kamu kesur bujung pada pilih semua bagi tang bagi dan jingialang ni pilih yang the voice of the people party halo di nongrim dia scam bahkan nongrim berlingkong korang kesensyah kekara kebakut kamu ambil jaga yang bangsa hak voice of the people party kekara kebakut kalau menuing yang kita dijingkit kebakia lagi jimut kejebakat Kibala spesies bagi jingkermen yang kejat beriu. Kibala spesies bagi jingkermen yang dikonsoma. Kejat beriu ka imma paling jinggo jingkermen ko kipat. Mensuangin ju kami asnokat bahkan jelai kini kejing dekat jumor lagi jingem bagi beriu kini hapdeng kejat beriu pasti. Oh dura uwe hangno Bak ngimjuya tu kanaru, ngimjuya penpur, yang dapat kumpulan kana, kabangin slow tenat, kabangin slow dari kana, kabangin day, bandir purtang, kamlang kekubur, kabade, yang kejat beriu, bangin pur, lalu John uberiu, ubat kat jiborno, yang laga John kejim, ngai mentala jelai, kikam, penyak ya lagi, la jelai kita kejing kat jibor lagi, balai, nama bagi jingdo jingkemen, keklan haduk kata-kata, hari ini si kibangin ngala snoknya yang ni Mynta ngala buak yang jingli hapoh assembly negeri ngala kuaban tet haru kat nongok tibriu kila kat jubor yang jong jim hangi yang jela gaji tang hapoh shipo senam ngala kuaban tet naru usnan arajar kaksau haru usnan arajar arbuzau baka sorga kalai ke jiba baladon palakat pras pahmut kibriu palakat pras pahmut naga jatuh kasih naga ni hanya jelar naga ribu itu gaji harga minju poli perkat bahkan jelai kata gaji kat jebor dia laga jom gaji ini kalau dipatlah pimut kesuk kemisin jui bagi sipetka ni ke jilang ke jimang ke jijak pimut kesuk kemisin jui bagi set kelut di sekolah kung diberi guna ni gaji ke kri Denmark kata tahu ialah Raikot Banseng ialah voice of the people party Banseng yang the voice of the People's Party. Nama boleh, ni slow ni slow yang kesur kejauh pada. Itu dia kejing terang kejauh pada. Kiskor biji ki slow yang kejing old, yang kejing young. Kiskor biji ki slow yang kejing linear, jadi pun sama kejing. Kikmat kejing ki bombet ki bombiang, hari ni ri sama kejing. Denmark ada tahu. Hanya ketunti, wai boleh tuli, ngilafan, wai mengilafan, kiwai kin puram ini tu dipakai. Yang dalam kambale, tangga jintri kalapian, bagi wai kin puram ini songkat cat meriu. Kumbang mata lalu kejimpek po, lalu kejimpek pot pet. Let nasi ini ke em, tapi kapor. Bakum bagi puram, ia cat berpasi, lagi senam di bawah lagi pau senam di bawah Mynta akan wambiang kata puram limbaga voice of the people party. Kami ni pertalang, hari kapor, Mynta bagi jingialang juga voice of the people party. Ini pertajam, ini rai di tiban pri bagi pertalang dan konsep. Ini bagi syurga menle. Hapoh, 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 saksi sen. Iway, kau ni semua. VPP. Kalau I jingken kita di political pundit, lalu kita di beriu, kita tweet agar berpensiun mungkin, yang jiman jika election, kian VPP kan job iway lalu zero. Kata ini jingken kita tipu, one lalu zero. Kita SCC lalu kita lawan job ubah arden. Lalu kumul badan buat lalu no. Kata ini jingkia, kalau kita lagi sensen percaya, kita lagi political pundit, kita lagi election expert, agar ni election kalau jauh candidate kepercayaan bawa kue pada job voice of the people sangat kianali. Candidate nangkaru kini di parti inflation ni saya pekai kion. Oh dijok mentah sawat yang saya pikir kat nukin syan, kat nukin ne, hanya politik krem pisah, hanya politik krem kiat, hanya politik krem kawai krem dawai. Oh yang saya pikir kat nukin syan, mereka berani kisni, kat VPP kanan kan.
Kat BBP kanang yo bor, kat BBP kanang yo kajing syariah no pat ba. Balai ke BBP yo e jik no pat ba. Balai ke BBP yo e syariah no pat ba. Balai ke jadwal of high command shall voice of the people party. Nama dia ke bangina keren ila persian ban pendat hadir election. Nama ni ong baba voice of the people party kandai tang sing ban syuel election. Ke election ani kandai tang shisin Mawsynram ngayon dom hasyenter jong upat ba kat ba upat ba udang syariah bat kat bani dang ban hakam syariah upat ba mateng ba kalau pilai banga voice of the people party kat keren bakara shimun teliti mat hapoh assembly bangi tawa yang ni sorga bangi berpentumai yang ada batungkam kalau way ni mat jin keluar di sini kalau ni keluar lepas hapoh bangi election ndai tang BBP ko ipat ba bangi jana kalau keluar yo pat ba ni bangi pat ba beli kim kilong tie kipat ba kisno begitu kipat ba kisno betilong kibam donbor kipat ba tidak ada jingting kipat ba tidak ada jingret bensin kisno kudla dan jingkadum malang ilek begitu si kipat ba benongko kipat ba baik jongi kenmau im hagari sensyar pat ba kamu ayu hagari ong kari sensyar pat ba kamu upat ba usensyar upat ba usensyar kata kadai dari sensyar upat ba ngiton yang kata bor upat ba ada sensyar ulang halodo bawat yang constitution jogor India la pegang lenila adot kemudian awak tarik ada kerteng jogor upat ba ada bor ke jogor upat ba ukam try nama kata lawan ini puri yang preamble jogor constitution jong dari India hantar Pinshai ke preamble kong we the people of India kapumut mengi unong syong upat pa jong dari India having solemnly resolved menilai bagi priang yang kami keriti Pinshai ndai mano badan ke bor dan priang mari kita kata untuk ipat ka kata kali Pinshai pat ba kabara kwa ba mangi nangi syakmat Opipat long song jong Mawsynram constituency. I bapin snot ho nadok mendakas ni bangi im hagari sensyar patba baha bangi on ka sensyar patba de mangi upat ba ubalong long sensyar de mangi ubatung ramba shnong de mangi ubatung MDC de mangi ubatung MLA de mangi ubatung MP ke patba Andam uno ubril uwa ban syuan hangi hapoh yo Mawsynram menang ko ti patba Mawsynram lalu mentarasi lalu MLA jongpi dan barak menek tumpang lalu patba umjit mari kita beri patba ubatung kita uni UMP uni MLA uni MDC uni Rambasyong kini tang di syakri jong upat ba kata jingot kemeningkong kemenakwa bagay dan hagi patba Mawsynram hagi negeri kebagi ekasini tekuni patba habangi isdang banlek syaki patba balang banyetu banyelaseng yang ini ke parti banyetu ke ika daw pelong ini banyeseng yang ini ke parti dan shibun kibaipat tiba pepo yang ini bak tiba penonton kai ya kata kajingkut jimut kajmi nilai cipat bak nyepo balik miseng yang ini ke voice of the people party kaya jauh penong ini dengan seng yang ini ke party nama ni ke durkmat jong upat bak ni ke durkmat ke balik rong jong ke jet bemayo ni ke durkmat ke balik rong jadi konsoma ni durkmat ke balik jinggamen jong ke jet bemayo ni bahaya jinggot ni perkat jupat ba kedak ke jingling ke jing pisa ke jing duka mesin ke jing kadum hanya jinggot ni perkat nangka ke jing red mesin dengan kita tahu jupat ba mungkin riang ba kita dongnya kata jingkit klik nilai syong nilai kenduk nilai pil
nilai tai, nilai keren, bak nilai persyang berwat ikilat kelinci, nilai kuno bagi yokan wengno ikan jidit kemakian, naga jiut jibhat jidit pada, nilai kuno bagi wengno ikan jing setting, ikan jing artin, ada jingin jadi pada, naga kata lesai kali sismi. Apa dipat ba kipai syara wali kapal, apa dipat ba kipai syara yok kam yok jam, apa dipat ba kipai syara kai ke pateng, apa dipat ba kipai syara kamai ke kaji, apa dipat ba kipai syara song shan. Denmark lapo dipat ba ngelai kendo ang tang sisin, ang tang dagi sni, ang tang dagi benai, ngelai la palat snami, ngelai song, ngelai tel, ngelai tai, ngelai kren. Baka datang kawin linti kabangi baka tagalang datang ke sinsar ke karar ke makhluk ko kipat ba judan ubalik ya syok nak korok yang boleh betul judan ubalik kan dikenjat yang boleh betul korok baroh dan tapel betang yang VPP dan mana kalau kain mengirimkan kalau berhipat ba kini kalau kita akan start susu bila berani mentaban Christian yang praise of the people party kubri simone nama PI kata jumprang bagi don batang yang tak syukur yang patba nanta dan kam menta bangat lagi jisha pentami Mynta lanjut ini pet yang dikumor tipun jat dikubor don arjat dikubor untuk dipatba tiba PI hari ini gesni kita kata don dikubor tiba keren yang jisha tiba ya tuh yo patba ya jinsha don di kubor tiba ya lampaga yo patba nama kita long tiba star ban pisha don di kubor berpeli kenang dari di seng san pakai tiba dalam sorka don di kubor jong ke sorka tiba kuat ban ya lampaga yo patba oh di persyang ban ya lampaga ya jingkran na jing ko ni persya yo patba oh di penhe di tau di penjong susu ban penkumario patba yang aki orang kuno itu yang ada lagi semua lepai ada keren meeting ke penungkam buat terbalik kahikai patba apat bambang pisah ngomong kahikai patba bambang pisah ngomong yo patba ngomong kuno yo patba Orang pada wajib pan pisah for election. Kalau kenal, ada dong ai pisah yang pergi ke for election. Dan kenal pada kuda isibun kamu dapat tahu prah. Tahu kata? Kata ini jika pan pisah. Nada orang kuda isibun. Mereka pun tahu prah. Nalai kai kata. Nalai ini election. Nadong krem. Nadu siam aljar lai. Nalai supaya nong krem. Nong habang alit ningkong bagi election nong krem. Pada nak kuat apapun alat dengan nong emeli jongki. Temangat dengan mai kiamo. Ngat dengan mai pisah ho. Ngat dengan kawai kawai mahi. Kita tak harus berpol umpronya dumai. Bagi election kakia orang amai, pisah orang amai. Kalau election ini kita akan beri bagi potan dalam komisi. Ini bagi syarikat emeli. Hapoh. Iway, kubli semua.